Isto é un limón que ten citronela para que non se piquen os mosquitos. Agora vamos a botar sobre as pernas. Vamos a restrejalo. Estrejamos por aquí. Sí, Ti crees que así non virán os mosquitos a picarche? sí, Porque mira, xa che picou por aí algún. sí. Por iso me doía. Funcionará isto? Seguro que sí. A ver. Vouche botar máis. Quero que me veñan agora. Cando se me marche o cheiro xa non quero que me veñan. Solo quero que me veñan cando teño cheiro. Porque así non me pican. Así non che veñen. Con este cheiro, espántaos. Sí, ten citronela. Escapan da citronela. Sí. ¡Ah, que mal cheira! E se escapan correndo adentro doutra casa.